Companhia Internacional Probase Manufacturing SDN Husi Malaysia, ohin acompanha diretamente Husi Embaixador Malaysia e Timor-Leste. Hassorumal o primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmau e a gabinete fronteira terrestre não marítima e a palácio do governo dele. Encontro atu hal discussão com a cooperação nebe companhia Husi Malaysia né se estabelece o governo Timor-Leste lilu e a área infraestrutura básica e a estrada nen. Turma ita acompanha declaração informação completa Husi Ministro Obra Pública nomos Embaixador Malaysia mai Timor-Leste hafoin halo sorumutune e a palácio do governo dele. Né, você o governo Malaysia sira mai apresenta sira nia sistema ida sistema para infraestrutura nia atu hareto karik sistema né bele implementa ia itania rain lili vai parte estrada nia e sistema né tuira apresentação nia bele poupa tempo ia implementação nomos poupa custo baia material na rasi o incolia ona sira ita bele poupa compara ho alcatraun bele poupa 30 atau 40% ou se compara ho alcatraun ini nema kohin mai ne primeiro-ministro Bolhau atau acompanha reunião ne udah assisti tu irmãos orientação primeiro-ministro nian sira si bahalo apresentação ia Ministério Obras Públicas nomos ia Ministério Planeamento Estratégico nian MPA para hari nomos Ministério Finanças para hari fundos Biden nian mai be primeiro-ministro Husulu para sira atu haruka sira nia engenharia serhinabane para hari to será que material dane bele implementa ya itinerain kelai taba itinerain lahnesan ho rai sirna be maka sira kokona então também itinerai ne quase rai barak maka halai rai munu barak rai dodok mak barak então o ministro Husulai sirna engenharia sermai perhalu luk estudo ida odi hare será que material ne bele implementa galai se implementa itare acordo bo ini sera mai tabel halo ida nete estrada rural ka estrada ida ne liu dia kline ba estrada municipal ho estrada rural dia kli ba estrada municipal ho estrada rural alo ko tem estrada nacional tamba quase itan estrada rural quase hotan contrato serve sai ne quase conclui hotona quase atu conclui era re 10 a 20% de lebe jatinan to 2028 29 ne quase estrada nacional ne quase conclui nebe ita khususira karik material ne bele implementa ita atu koko ba estrada municipal ou estrada rural mas husumos atau indica fatin ida nebe para siratu kokulu hanesan projeto piloto ida para hare buatnya dia klinik baik ini lain galai selain ita gasto sentia mos depois buatnya halo la clear nak so fali negalai ida ne maka amsi o yang primeiro estudian au husbo primeiro ita bahare tok sirania fábrica né o buat sira mas halo hanne ba pe tareto bele kala tamba salaya maruka mane san mai depois to hene itala bele usa tamba itinerai la bele atusimu material semne lebe obrigado barak wa imi matu susire usuba siraba rakan-rakan media pertemuan hari ini dengan Yang Mulia Bapak PM hari ini membahaskan minat perusahaan daripada Malaysia untuk membantu Timor-Leste dalam pembikinan jalan raya yang mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah besar yang dihadapi dengan
jalan-jalan raya yang selalu rosak itu. So ini soal teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan Malaysia untuk bantu Timor Leste, lebih-lebih lagi sekarang ke arah kepresidenan ASEAN 2029. So dengan kerjasama juga dengan penglibatan Bapak Menteri Public Works, kita sudah sepakat untuk mengadakan satu kolaborasi sekali juga dengan Kementerian Strategic Planning supaya kita dapat lihat teknologi yang sesuai, kerana keadaan jalan ataupun tanah soil di Timor Leste ini, ya, Bapak Perdana Menteri mengatakan lain daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So kita perlu satu study banding yang lebih komprehensif sebelum kita mulakan sesuatu. Itu tujuan saya kemari bersama perusahaan dari Malaysia. Terima kasih. Kapan akan dilakukan studi banding? Ini saya serah kepada kebijaksanaan Bapak Minister Public Works telah diberi mandat oleh Bapak PM untuk merealisasikan kerjasama. Terima kasih.